da se po tome može raditi. Da su islamski učenjaci rekli zato da je dozvoljeno. Pa makar to bila mala grupa islamskih učenjaka, kaže raduj se, jer onaj tvoj brat za koji smatrao da je novotar nije više novotar, pa nek ti bude drago zbog toga. وأنا سأذكر حادثة طريفة. أحيانا الأمر قد يخفى حتى على بعض طلبة العلم بسبب يعني عدم فقه هذا الباب. Sad ću vam spomenuti jedan malo smiješan događaj, nešto što se desilo na ovu temu, jer ponekada čak i oni koji studiraju islamske nauke, koji se bave čitavom, koji čitaju knjige, padaju ove stvari, a da i ne osjete. ففي إحدى السنوات في الحج وكنا مكلفين بالدعوة في مسجد للأتراك، ومعلوم أن الأتراك على المذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، فإذا سلم الإمام من الفريضة يبادرون بالسنة مباشرة. Jedne godine na hadžu bio sam sa nekoliko šejhova postavljen da budem u davi tokom hadža i bili smo postavljeni u jednom od džamija gdje su Turci obavljali namaze, jedno od turskih džamija u Mekki, i kao što vam je poznato da Turci slijede hanefijski mezheb. I odmah nakon što se preda selam nakon farza, oni ustaju i klanjaju sunnet. والدعاة لا يريدونهم أن يقوموا بالسنة حتى يتحدثوا معهم في مسائل الحج، يعني يقوم محاضرة. الدعاة لا يريدون بعد الفرض لا يريدونهم أن يقوموا مباشرة للسنة، وإنما يريدون أن ينتظروا حتى يلقوا عليهم المحاضرة. I ova neka braća daje nisu željeli da to Turci rade, nego bi htjeli da oni nakon što se klanja namaz, farz, da se ovi okrene, ko bude imam, da se okrene prema njima i da im održi govor, vas, pa nek onda klanju sunnete, što odmah posle farza moraju stajati. فقام أحد الدعاة الأتراك وتكلم على مجموع الأتراك وقال اجلسوا وأنتم تخالفون السنة وأنتم والمفترض أن لا تقوموا بعد الصلاة مباشرة. كان في مسجد أكبر من هذا المسجد ومليء جدا بالأتراك وفيهم كبار السن تقريبا الثلثين أو أكثر. I jedan od naše braće daja, koji turskog porijekla, Turčin, koji je sigurno studirao tamo, kaže, jednom je ustao nakon farza, krenuo se džematu, a džamija je, braćo, bila veća nego ova džamija, bila je puna ljudi. I možda 2/3 su bili stariji ljudi, hadžije koji su došli na hadž, ustao i kaže im, slušajte, nemojte više da bi ustajali nakon farza da odmah klanjate sunnete, to je kontra sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, šta to radite, morate slušati i tako dalje. فوقعت خصومة شديدة في المسجد وكثر اللغط في المسجد بسبب هذه المسألة. I onda normalno nakon toga ljudi 60-70 godina on klanja tako. Desila se velika rasprava, nema kakvih govora, nije bilo po džamije. Kaže, samo zbog te mesele, da li da odmah se klanjaju sunneti ili da se ne klanjaju. فلما خرجنا من المسجد أنا ألقيت خطأ على هذا الداعية التركي وقلت ما كان لك أن تقول لهم هذا الكلام حتى ولو كانوا مخطئين 100%. I onda, kaže, kad smo izašli iz mešćida, šejh naš prišao tom daji Turčinu i kaže mu, nisi smio to da kažeš. Znači, onako, onaj tvoj govor nije bio kako treba, pa makar oni bili 100% u grešci. فمن الآن وصاعدا لن يستمعوا إلى أي كلمة نقولها أو أي درس نقوله. Kaže, samo da znaš da si ti sad s ovim što si uradio, zatvorio nam vrata dave i neće, kaže, od sada neće htjeti ništa da čuju od nas, nijednu riječ. فقال لي هم يخالفون السنة. قلت حتى ولو كانوا يخالفون السنة أن تريد أن تجذبهم إلى السنة لا تنفرهم من السنة. I onda mu je daja, Turčin rekao šejhu, kaže, ali oni su, kaže, ne klanjaju po sunnetu, znači ne žele sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa mu je šejh rekao, pa makar i ne željeli sunnet i ne slijedili sunnet, kaže, mi želimo da ih pozivamo ka sunnetu, zar ne? فلما خرجت رجعت إلى كتب الأحناف لأني لا أعرف هذه المسألة. أول مرة تمر بي أن أناس إذا صلوا يقومون مباشرة، وما كنت سافرت إلى البلاد التي يفعلون ذلك. فرجعت إلى كتب الأحناف لأعرف من أي شيء انطلقوا في هذه المسألة. I onda je šejh, nakon što je došao kući, otvorio knjige, šejh. I kaže, hoću da vidim, jer do tada nisam putovao u zemlje gdje se klanja po hanefijskom mezhebu i ne znam, kaže, tu meselu nisam je znao, pošto tamo znate da je drugi mezheb. Kaže, htio sam da vidim, dakle, crpe dokaz, šta im je to, pa oni nakon farza odmah ustaju i klanjaju sunnet. ويا المفاجأة حينما وجدت أنهم هم على الصواب وأن الذي أنكر عليهم هو الذي على الخطأ. I onda mi kaže, oči ovolike bile, jer sam, kaže, vidio u knjigama da su oni bili u pravu, a onaj što im je rekao da im nije od sunneta da ustaju odmah nakon farza da klanjaju, kaže, on je bio u grešci. وأن هذا الفعل الذي يفعلونه أصل في مذهب الإمام أبي حنيفة. I onda sam, kaže, uvjerio se
da ovo što oni rade, što ustaju odmah posle farza i klanjaju su sunnete, da je to osnova kod mezheba Ebu Hanife, imama Ebu Hanife, koji je jedan 4 priznata mezheba kod ehli sunneta wal džemata. وليس من البدعة في شيء. I nema tu nikakve novotarije. بغض النظر عن كونه صواب أو خطأ لكن له أصل. Kaže, ne govorimo sad o tome je li to najispravnije, nego nije to novotarija. Ono što oni rade ima osnove u hanefijskoj pravnoj školi, a hanefijska pravna škola je priznata kod ehli sunneta. وذلك أنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انصرف من الصلاة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف. هذا الحديث. U hadisu je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon što bi preselamio nakon farza rekao bi Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, zatim bi ustao. جمهور العلماء فسروا الانصراف اللي هم مالك وأحمد والشافعي فسروا الانصراف بأنه إذا سلم قال وهو مستقبل القبلة اللهم أنت السلام ومنك السلام ثم يلتفت إليهم بعدها. وأما أبو حنيفة وأئمة المذهب الحنفي فسروها بأنه ينصرف إلى السنة. Braćo, pogledajte ovaj hadis gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon što je preselamio nakon farza rekao bi Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, zatim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem korišteno u rivajetu insiraf, znači ustao bi, pokrenuo bi se. 3 mezheba od imama Ahmeda, od Šafije i Malika protumačili su ovu riječ da bi on se okrenuo nakon što bi kao imam poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio prema kibli, izgovorio Allahumma anta salam do kraja, zatim bi se okrenuo kome? Ashabima. Međutim, Ebu Hanife uzeo ovaj hadis, prihvatio ga kao vjerodostan i protumačio ga da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao nakon toga i klanjao sunnet. وعند الأحناف أن السنة الراتبة التي تكون بعد الصلاة تكون بعد قول اللهم أنت السلام ومنك السلام فلو أخرها فاتت عليه. U hanefijskom mezhebu, braćo, nakon što imam preselami i kaže riječi Allahumma anta salam wa minka salam do kraja, nakon toga mora da odmah ustane da klanja sunnete, inače ako ih odmah ne klanja, neće mu biti prihvat, jer su potvrđeni sunneti nakon namaza koji se klanja. فمن حرصهم على أداء السنة الراتبة أنهم يخافون أن تفوت ولذلك يبادرون بالإتيان بها في موضعها لئلا تفوت عليهم حسب مذهبهم. I oni što su te potvrđene sunnete, to je sunnete koje smatraju potvrđenim, boje se da ih ne bi promašili. Ako bi izašli iz džamije, da se ne bi zaposlili nekim drugim poslom, pa da ne klanjaju te sunnete, toliko su bili privrženi sunnetu da bi ih odmah klanjali, zato da se kaže da ne bi promašilo ta 2 rekata nakon farza. ففرحت بهذه المعلومة فرحا شديدا لأنني أيقنت أن هؤلاء الإتراك لم يكونوا على بدعة. I kaže, onda sam se obradovao onako kako se obraduje neko kad čuje neku prelijepu vijest, kada sam vidio tu meselu i saznao da ona naša braća Turci nisu bili na grešci i nisu radili novotariju, nego su radili ono što je ispravno. فجئت بكتب الأحناف للدعاة وقلت أنتم المخطئون وهم الذين على صواب. I onda sam uzeo ove knjige koje sam otvorio i odnio to našoj braći, kaže, dajama, koji su govorili Turcima, nemojte odmah klanjati sunnete, sjedite, zikrite posle farza, slušajte dars. Kaže, uzeo sam i odnio i rekao, vidite ovo, pogledajte ove mesele i znajte da ovi ljudi nisu na novotariji i da su oni tada bili u pravu, da ste vi bili u grešci. فبعضهم أقر وأذعن واعتذر وبعضهم كابر وقال هم على خطأ ولو كان هكذا. Neki od naše braće daja, kaže, koji sam odnio, rekli su, vratili se sa onome sa onoga na čemu su bili, izvinuli se, kažu da Bog da nismo tako radili, tako. Međutim, kaže, neki od njih su malo i ponijelo ego i rekli su, ma oni su, kaže, bili u grešci šta god pisalo. فقلت له أنت